Kalau kita dipilih untuk go through infertility ni, through whatever tears, through whatever sadness, through whatever struggle, the relationship that we lost, the self-identity that we lost, and all the mean things that people say to us, all those things is something that we can bear. Percayalah. But that doesn't mean the absence of pain. Kita tetap akan merasakan sakit tu, dan tetap akan merasakan betapa susahnya nak lalui benda ni, kan, betapa lonely-nya journey infertility, betapa orang tak faham, dan betapa kita nak kena bekerja keras untuk menerima yang mungkin orang tak akan faham. Tetapi Allah dah janji, kalau aku dah tetapkan kehidupan kau sebegini, maknanya kau boleh lalui. So kalau Allah janji, kita nak takut apa? Dan Allah janji tu kita boleh bila kita ada dengan dia. Kalau kita nak seorang-seorang sendiri, memang tidaklah. Dan saya cakap apa pun kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala.